Ngiyabingelela abazalwane, ngiyabingelela program director, ngibingelela bonke ubuholi obukhona endlini kaNkulunkulu, ngibingelela ibandla lonke egameni elihle lomfowethu uJesu Kristu, ome ngaphambi kwenu usisi Nompumelelo, inkosazana yombhele esindisiwe bazalwane. Namhlanje ngiceliwe usisi uNtwenhle ngibonge opportunity engaka ukuthi ngizoma la phambi kwabazalwane ukuthi ngizokhuluma nge-social media. So ngifuna ukuvula kanje bazalwane ukuthi ke every test in our life makes us bitter or better. Every problem comes to break us or make us. The choice is yours, whether to become a victim or a victor. So bazalwane la ngithandile le saying because of ihambelana kahle ne social media. Ku social media you must know what to post and what not to post. So ku social media if umuntu ongakwazi ukwenza kahle ama decisions, you will fail a lot. So njengomzalwane kwamele wazi ukuthi iziphi izinto engizipostayo engivumelekile ukuthi ngiyiposte nengingavumelekanga ukuthi ngiyiposte. Because ikhumbula ukuthi izwi lithi wena you are made in the image of God. So akungaze kuze kume uma mfundisi phambi kwakhe ezokutshela ukuthi hayibo nokwanda uposteni. Why upost ukuthi wena zitshele as umntana kaNkulunkulu khona izinto ngeke uzuyipost. Angeke uzuposte uthweka as umntana kaNkulunkulu. You can't. Angisho manje there are two kingdoms bazalwane. Darkness nale yethu ye light. You can't say ukuthi wena umntana kaNkulunkulu but you are twerking online. So noma siwenza ama trends, there are trends anobunkulunkulu owezwa kahle ukuthi no lawa it's okay. Uyabona it's okay ngingavathela ayikho into yabo, but there are other things that you cannot do. So bese kuba nezwi lapha yana ku Mark 8 verse 34 lithi ngoba kuyakumsiza ngani umuntu ukuzuza izwe alahlekelwe ukuphila kwakhe na. So ku social media don't do things ngoba ufuna so much likes, you are desperate ukuthi utrend ngalendlela le, so uzulahlekelwe yini ukuphila kwakho because of izinto esizenzayo angeke zikubambe manje but zizokubamba esikhathini esizayo. Nokuthi manje kuthiwa mawufuna umsebenzi onokwanda mawuya lapha yana uhambisa iresume yakho bayakucela ama handles akho aku social media ukuthi hayi ethi sibone nje ukuthi uyiphethe kanjani. Ku social media kutholakala ukuthi wena nje cha uze waposta ngeTUT wathi nje ivets phambili vits all the way TUT yokwenzani. Angisho izinto uyiposta nje unganakile uthi ya no iTUT emumva vits is the way. Kanti izokubamba lento kuvela umsebenzi lapha eTUT. Onokwanda manje mase be scrolla bebheka lapho ukuthi okay ithi siye kuye sibheke. Hayi seziyakubamba manje ama actions akho. So ma umuntu umzalwane always izinto ozisherayo cabanga kayi2 ukuthi I right lento engiyenzayo okay lento engizoyishare I right uyifunde kayi2 ipost. Shuthi masuhluleka kayi2 ke usuyazi ukuthi hayike uhlulile. So nakho kunye zogijima nje nakho okungafuneka ukuthi ke ukushare nje ama real time locations. Never post this rather share your experience afterwards when you are back home, unless it is an event that you are paid to promote. Angisho manje sihlala eSouth Africa, so bazana nasibeni cautious sise South Africa and izwe lethu liku top 5
most dangerous countries. Noma ungagugula manje siku top 5 thina silapha eSouth Africa. So yes, kumnandi ulana, ya bazalwane ngilana, kumnandi. No, rather share so ubuye ukuthi la bekumnandi besenza kanje na kanje na kanje, unless you are paid ukuthi okay ngaleso sikhathi you must make sure ukuthi wonke umuntu uyeza. And then showing too much of your body as umzalwane. This might get attention from predators. As isazi ukuthi la eSouth Africa we are experiencing a high rate of women going missing every day and found dead. Kukumanje sinama cases angakaza solve. Asisho ukuthi abantu besilisa lento abayenzayo ba right, abekho right. But unfortunately thina siphila la abantu besilisa esingakwazi ukubathathela inqumo khona. Umuntu ubukeke right nje but umthole seka commenta lapha ku status sakho sekethe imzalwane. So kwamele umkhuze. No pastor monaye ku WhatsApp umkhuze manje mayesepuquza kakhulu angisho mase kuya react ku status esepuquza kakhulu engayeki uyamkhuza uthi hayi uyamkhuza uthi hayi mholi wami bakithi mholi ngiyacela angisho futhi angesikhona ukuthi manje silibe siblockana nabaholi mina nje bazalwane ebranchini yami ngi-youth leader. So ezinye izinto kwamele sicommunicate nabaholi ku WhatsApp angeke njalo sibonane nokufonelana nakho ku awkward yabo. So umholi nje mayesepuquza uyamkhuza uthi hayi mholi ngathi akuhambi kahle. Uyabona ngathi nje akuhambi kahle. Yeah, yabona mina ngisho ukuthi sigqume sivale no thina eZayoni vele sigqoka kanje. Sigqoka nje kuthena kanje eZayoni. Yabo but hayi kusho wena manje zivale. Cha musuku uyivala. Gqoka nje the way kwamele ugqoke khona ngisho ugqoke futhi okwe age yakho. Yabo but bakhona abantu besilisa labo babona ukuthi no lo akusese yikho. Yabona so angisho ukuthi ni limit esogqoka njengogogo no ungagqoki njengogogo but uyikhuze into oyibonayo iseza kude. Cause bazalwane abantu abaningi they are being raped by abantu esibathembile bese uzo reporter kuthiwa wena ubungasho ngani sebejikela wena. We have many victims baningi abantu mangingasho nje la ukuthi obana abareshiwe ngabantu abathenjwa umphakathi nizothuka. So into muyibona nje ukuthi hayiza kabi ikhuze. Uyikhuze nje uthi ingeke. Yabona because kunzima nokuyofuna isonto elisha. So but nje obaba bethu abantu besilisa siyabathandazela. Mina I do believe ukuthi baningi abantu besilisa aba right abasesekhona. Nesihleli nabo la nginethemba ukuthi nje ba right ngalendlela. So number 3 futhi oversharing your achievements. Ngithi mina not everyone will be happy for you. Not everyone is happy for you. So ezinye izinto nje ngathi ungangayipost ezinye. Kodwa ezinye nje manje uyasigcwalisela. Posta nje yabo bese uyadelete nje fast yabona. Kodwa nje ezinye khona ezinye izinto yabona nje yeah njengokuthi use garage manje usuyokhipha imoto yakho nokwanda iKia yabona usuyashutha in real time goes back to that. Ungaposta sowufikile endlini uyazi ukuthi hayi noma sebengenzani bezame imfene zabo wena usafe uright. Because siyakholela ukuthi no singabantwana bakaNkulunkulu asesabi kodwa si cautious. Asesabi lutho Nkosi yami bangathakatha abafike lapha bathakatha khona. Asesabi lutho kodwa sinjani si cautious. And then confidential information. Yabona awukwazi ukushare into zakho zama masters online bese personal information. And then bese kuba ile ama bullying posts. Asikwazi ukuthi sinabazalwane aba right
maybe nje usisi laphayana usebhimbileke ngoba kusemhlabeni angisho kuyenzeka sesiyashare ke manje sesiyahleka ke cha kungaba ijoke ngaleso sikhathi cause vele siyahleka umuntu mayebhimbile siyahleka nje yabo after lapha kwazi ukuthi wena ke the whole week usuposta ivideo kasisi the whole week usuyayiposta the whole week usuyayiposta that is bullying bazalwane singayihleka that time siyahleka nje yabona but do not be a person oyibully noma umuntu ku group chat yasesontweni usetype kabi let us postpone bekafuna ukuthi let us postpone kuyenzeka my name is kuyenzeka yabona asikwazi ke manje akwazi manje ukuthi umama mayesevela igama lakhe soku my name is so nokwanda my name is yabona siyayihleka nje ngaleso sikhathi iyadlula so bazalwane niyabona ukuthi ibullying izinto ezincane lesithine siyibona zizincane singayinaki but kulo muntu ekwenzeka kuye lento iyakheka umuntu egcine sekufika ezintweni zo suicide kuyenzeka bazalwane so siyabheka nje lokho so nje ku social media you can use it for your business for your talent upost positivity creating a safe space for you and your social media friends yabo cause vele mina kweyami FIP kuvela kuyivelela amaZion cause ngingabantu bamaZion yabona so njalo mabebona ukuthi okay unompumelelo upost into right siyaplakana social media use it ukuvuka instead of ukubheshana mangabe uyile ephep wathola something uyayibona ukuthi imanana phansi posta ku Facebook ukuthi ayibo xabiso yabona try be positive every time kune saying lana ekaGandhi esiyaziyo kodwa nje yabona siyithatha light le ethi be the change you want to see in the world so namhlanje nginibuyisela lapho nje back to the basics ukuthi be the change that you want to see in the world whether personally whether ku social media awungaba abantu abawuthu ku social media kuthiwa hayibo yazi ku social media ave rude but in person masithola ukuthi siyakwazi sibone ukuthi hayibo yazi usisi uyaphila usisi right shoot when social media iyakhula awukwazi ukuyisebenzisa i-social media ukukhombisa ukuthi no wena umuntu o-right and then i-point lami lokugcina ukuthi nene lapha ku social media you network kakhulu ubhuti uyibizile lento le umholi uyibizile lento le ukuthi ku social media you network kakhulu mina bazalwane ngizonitshela isimanga bengingakaze angikaze ngene entweni zo TV bengingakaze ngibonakale entweni zo TV kodwa mina every Sunday ngiyadlala ku TV ngoba bangibona ku Facebook ngiyiphaphela ngihlezi ngiposta ngeZion but no woza so every Sunday ilento bengisho ngithi mina mangivuka ekseni athi mama kazi namhlanje usiphathele yiphi guest ngiso Jesus yabona nje mina ngiphila ekuma answered prayers kodwa izinto siyithatha kancane until urealize ukuthi how njalo without fail labantu bangidlala noma ngaba repeat kodwa every Sunday kuSoweto TV ngo4 uyangithola bese ke bazalwane bami a pure heart inhliziyo enhle ikuvulela izinto so whatever that you going to do how na iboss yami so whatever that you going to do ku social media abantu babona inhliziyo yakho inhliziyo yomuntu umoya womuntu uyawufila even through ubuku TikTok ukuthi hayibo lo muntu lo right lo right angisho thina singabantu bama energy phela singabantu be spirit siyakholwa so siyabona ukuthi no right lo muntu lo uzwe nje sebekufonela bathi no ungathanda ukwenza ukuthi nokuthi so always be kind and then nginishiya ngaleli verse bazalwane lapha uMshumayeli 11 verse 9 ithi be happy while you are still young do what you want to do and follow your heart's desire but remember that God is going to judge you for whatever you do ekubuyisele pointini lami lokuqala ukuthi umuntu elifini unama choices so choose wisely ngiyabonga